So for bad matter. Mejo so Empom to say. Adom ne doso. Ya sama JB ka asa na wo hwe ne saa. No ho na ya wo wa na asa asema nipa ne kan na. Asa onim de okeka. Oh, ne ho enye wono na ne ho ye me won asam na nipa ne kan ye no. On se oba de wo wi asisike nyina edan ma. Na wontumi ampem ne yie. Awon ne sa abe. Ze do de be da na sa wo. Awon ne sa abe. Amane ho asisi ne ho so a. Ene we ye den a ene obeton graphic obi akenka. Thank you. Mimi say me to say me to make 1 hour. Hey! Yes. Na just woni afia odo de amusia. Ti say me nya 1 hour. When your hima o ti. Na say ono de. Ono so aye me say ani jino ho nya. Ya ti ase. Ti do. And do be share o. Wa pon ye. Me pon say ye nyina na ye shuru tra. Ye adwuma so wa. So dem ti. Unya bibi say ya. Don hwere. 1 hour no stop. Na ate ho. Thank you. Na so fu be wu. That be. Moja e wo group. Once say moja e wo group obi ye A B C negative positive. C ni. Masa, o de wa ko doctor school. Eti mimi moja no. Eye precious blood. Wo de na ye soronko. Thank you. Wo de na ABC ne say ya keka frat. Jeme no 1 hour kora na ma consider. Hey! Ayin. 1 hour kora na wa consider. Ade ba ko wo mu ne se we. Se ne ma we nyina aka on ne ma wade ebebre egu. Ai ma bebre fa onkun no machi. Etwempena. Ena awade ankasa no. Enye easy. Enough. Dabi. Na awade ye easy ka Yesu na mu bai ko anwale bi. Yesu na mu obai wan. Yesu ba honam. Oba honam. Ena Yesu ba honam so ne kote bremon. Ne be ma brem. Dabi ne kote bremon. Ne be ma brem ma de nche so. Dabi Yesu ba na de be ma yeden. Be ma. Dabi ne Yesu so ba honam. According to Philippians 2:5 no be ye honam. No correct. Odidi ye wonom ye. Eti sadi eti bia ebe peja ana e peja ye nso no sadi awade eti ye nso wanwale bi dabi ana waja wokọ ana yen ye kiti bumbu ya di aboso na afi ye hu de ye me da say one say Paul on the can bi o Bible say ka be ya ka yen translate so no Paul by Paul ankasa no anya depression onu kure pa Paul no you be no anya depression that why ye bipolar for kasane Bible mu Paul Bible mu Paul Paul say ka ubetimi ayese me David o say ne ho nya na me tira o mo ho otai wo krom ha o ma ware ma kama enya wo fa se enya wo fe na me Prophet Kumchacha me kan me say Paul ankasa no with dementia na no Bible ne hefa dabi ensem na Paul o keka ne nsisuo say ebe ya montra ma obi en na no efa dementia ho be dabi na say Roma asofo mo ware won di ministry di ene sisters ni kura di na de ne won nwia wo ho eni wo shia Roman sister bi awanyem da ensi da bi bi shia bi da dabi ba won shia bi da what bi da dabi nyame de on sade wo nyame bo na de na hwe sade wo tie yi konso ye na hwe wa ho ofin ene sade wo tie kama fada bia na come help me do this help me do na wo hwe kokko kama wo fefe fa wo kokko de otenche me da okay wo hwe tuntum at wo kama na hwe kokko yi ote wo kama ya ina sabe nti wo bonne kedia wo be ka se wo kote mram dabi not just a quoting here deliverance. Hey, no could have how that you have problem. So we are so for a told to be on 18 years a man of God. We are man and a God never count. So for Sabi and your zoom in the winning. And your pumunsu and then your williman. So for Mojana winning. So for eaty. So for jacket. But Momo Yasronko, Sagame home a woman. I saw above what could have be deep coy. Yes, I saw above what could have for Uncle Pone. One could have by from what Ebby Huma Emma won't be deep coin. What am I say? It do baby. So they be Canadian, that is our quite the okay. There be 5 minutes in it, 2 minutes. Other way a funny face. Ah, Dabby. Funny so was the song. Oh, Debbie. Oh, no, the hotel not here.
on 1 minute no GM hell on your phone hello bye bye hello bye bye what you say moana but hello was a bye bye so what I say a funny face sister that's a funny face with me I say oh your ba na funny face no aba beda but enti ukra wo mo gega maybe the 1 hour no ma consider hey ma boa pa so for your story bi wo ha na be kan ma watie bi na afa yetumi edi ho nkomo na ansa na no menim se Pastor Love ne yere oba apade ya e ba yi so for why so for o so ya kwen why trans na na social na u be kan fie de me ate Pastor Love ne oba pa Christy issue ye ba na se ye ya pastor abepache so for o te Pastor Love insem no o feel say natural panana the before the oh say ebufu comment no oh say ebufu ho ni nyina no ya na Luke 17:1 Bible says inti di abeba de nam no so beba onue meme di brem ni nyina koma afifi prat sedenti say one say Pastor Love and me Pastor Love and na yele oba pa ya 21 years oh and yes asem woni mu yi minimum broken heart at Pastor Love na oh there be 14 years as still na broken heart oh on say and I make can say ahofewe sabi fifi me koni show so de bia Pastor Love ko ye kokoshia de bia ma fifi nim issue sui A to Z ana on say wonim issue no oba peba studio no odi ni kun foforo na bai abe ma ne tenchen ete ne nchen e wo studio ho eti ehun yin se o san kofa Love on so asembam because you see as oba party studio e be wan kofa Pastor Love amem okofa ade otro nyom how she writes music and obi say ni kun dada and o say nyom no wan na tro ne ade na dada no so otro bi ma pa na dada ne ye han Pastor Love so otro nyom ma no thank anti fifi na kofa bem fifi na kofa say ukun dada o so otro nyom ma ene ma sensem no e start here na se wanka oba pa nseda nka nsemboni bi asa wanka nsemboni o da bi oba pa de wanka nsemboni bi a wanka hwe de oka ne so no wabon ni kunu no so ne kunu dada no so abon ba dada no kra e better say no eti na make say so tro ka kire no na ehun hia se fifi so fallacy a oba pa kun foforo ne to no na ehun hia se fifi ko fa Pastor Love asem eba no di be wuram because say so oba pa kora epeja Pastor Love ewo na we ye good na oboa me no peja na be ma na te wa na ni nye nyame kora twe kora o what ma say nyame twe kora na ni nye eti di o man say okofa ba de a e de me de fa baby eti fifi mom na adwuma na oye no baby to sin kakara na ensese wokọ me awale sem de won se madike aka se me kromu wa asem bi aba me ka bi bata awale asem nka mi adentia dabi na obi enu on ma there is no perfect marriage on this earth so far kabrafo na kamin kan de fra awade bi enu wa ma me ahofe eye perfect wo fom ha even we o pe won we wa awade mu problem pa eye asofo true yen ye wo problem power awade but once e kraman ke nipa enye news nipa ka kraman na ye news yan ya won fra ye one man church no yakura ne yetumi nya kwan awade ye ne yempa ne ye nya kukuduro ye jai okom Methodist Presby Pentecost Assemblies of God CAC wo ye sofo wa ntumi nya awere me wo Pentecost fo asofo ne Assemblies of God fo asofo bebra wo won wuwo tese wa ja aware no so otim ni trimu ni ada bi akọ me say ko hwe wo won ebi kura fa won nya stroke ebi afa won nya BP because ono no ja wade na asole ni be yi na di ya mfa ne pension pay ma no dabi ye be disgrace no eti wotem wo ye bonasen e de na kwa chamba bi anim kebiat bi anim se bia ye metere sofo na ye Pentecost sofo na se bibi ko aso ntumi nya oh se Bible aka de be ma watumi agya aware yes nti se sa de ne kokoba mu a Bible na nka se na dipa no mo adwama ya wo ye de da no sofo dabi ano de me mfemem me no me pacho me bo eno de e asole ne mra ene asole ne nkyere ena akoye se ade no ye mra ne ye nkyere nti ense se wujai but me Prophet Kumchacha me na mo no me awalija ye me prensuo me pren walija ye so na sebe
obema twituo da bia wo so simple that was a metena ho that the nyame aka bom ye mani pente awade bi owa e ya bronsam de ka bom memeti we matete awade 100 dim oha na se nyame bebisa o bebisa han wan ka se o mi so no oha yes matete awade 100 dim if say awade bi owa hwa obema tumi fa acid threaten mehia gu so what ho an last 2 years won check ayibi na mema on wa bo on yiri mutuo ahwe acid egu on so kwa na ye 110 sabe ahofe Prophet Kumchacha ye ta konsa won prison yakoye asole ho e won sa won prison so akohwe mema pa edi won yele no dem ebia bon yele no tuo de sekan won acid a won gu prison enye ize e man na wu ena won waje nkoda no ne nkoda na ye nyanka eti wontumi nka nkyerɛ me sɛ oyele be ma won ne te ya da bia wo twetuo wo so na wafa acid na wafa sekan na adi kan na toso mienu na toso miensa na wa be ka kyerɛ me Prophet Kumchacha sɛ de nyame aka bo me ni pentetem me ya me ba betetem baba betwam na ba betwam begu no won sa awade ye de sabio akasa to me ba enti ase to me ba ntokon ketenkete ye normal but etuo acid na no ka so wa ya akwa bi young guy bi sister bi odi na chi sister na wo fe pa wo sho ba kokko oba gina wotum so oba ni owo anim wo achile stand chat and backers defender and striker owo bibia bi na akwa nso hwe se oboda ho se ya na makayabo na akwa nso gina wo pa hwe na wafon ese straw ama ne kon wa homa yi ti se 1983 kraman se hefa no wodi gina yi na wo ba we hu mo bo atwe ama wo so wakofo oba ni phone yo ho se be ma fo en number wo so no hwie acid sister no ne kokko ti se minu ya ba ho so na hwe se de wa yi ti se jebidie wa se jebidie wa se no yesi enya first time a wo de acid na threat no atoso mi yenu mi ensa ena ote ho ena ne maame ye enye hwe no ntumi nya wo hwe ena abatan na epe bibi adie se be ma ne hwe no ena wontumi nya wo hwe ena na kohwe again na kohwe de again na wadan ne patuntum me say why and te se jebidie eti awade bi wo wa ahofe me say ye bronsam ne kabom etuo awade sekan acid me obi wo ho so a enye say tuo ni acid obi wo ho a be ma no kra wo ne ne nyo wa man self esteem say she doesn't have self esteem anymore o mani feel so your ba eno otim thank you say no onyawo but wajawo na kuma wane wo na wane wo nya hwe ena wote wo waye konongo kaya onsoa o mo bi so soa me da se nke cancel police onu David that is any ma we nyina no me nia ba e ba wade em na be ka kire me Prophet Kumchacha say de nyame aka bom me ni pen dabi uku frame kura me kwa akogya wo ye be na ye tetem wie sei na ensem sei ba na nkomo ba na interview bi aba na asem no nkomo aba na afa akire sofo ejaigu musa no eye sofo suffer love asem ya na de we guy ade ba ko a ma pen na sem ene se won se ebufuo etumi mani pa kensem ebufuo ye ene ma bi a ensem fata but ono atena se asabio asantifuo quotation yetire nsu nchiche modu no onse sumye e ma adwen e menyansa ene okoda ye no wo se sebe de me kekan no manka ne yie ene ono ada ya no kan no otumi gu nkrofo aware o ba kokora de say gudada but the America don't tell boatin ya okoka na ho asem say de be ne hwan oh I don't tell no one say I don't tell you my best friend pa madam for pa na emna ne na say nyina ma ne kasai baby obi enyame hira no na I don't tell na yeli nim say de wote anim so onye basa
Software don't tell me what when you basa. There be unya no kwan no so. But entumi ngu na wade. But e momo the woman say Pastor Love na keke nsem ni wie no won say nsem ameka na nya no kore. Eti ese me be pacho. En wa be pacho nti no. Me fe say wa pacho na de ka efie echi no. Abofuno bi eni ho. Ma te so for ma mentwa me homra sisi ya na your story ya wo na enne no. Ye ni answer na wo ba na me ne JB ni ohima na ye won komo bi ane ye bo about Bible de kafa aware say utumi ware mienu ana utumi e ware mi so Kristo ni ware mienu eye miensa eye eno no be tew answer ye story naba menim say o pese o ka bibi fa awade mienu miensa enye bone mame mimi se kuda ska na minie epic acheme se mi nye ska me wale mienu ana miensa dabi awale baako ku mema bebrew ana awale baako kura ma mema bebre mema nso eko off eti awade mienu de so the conversation was about the fact say bia ene na Pastor Love kika so obapa edwaman boni ade na oyese ni senti now e kamia say it makes the oba no look bad baby ono so kwaka so wabo edwaman ono so say ni senti na e ma say ba ya kamia say beka so be man de obo edwaman enya hwe na oba de muso say wo hwe Bible ma John chapter 8 ye chi oba edwaman fo but ya nchi be ma edwaman fo da na BBC ye sa da na ye chi oba edwaman fo e dey see tell me yes na bo. Thank you. Eti oba dwaman fo. Na Yesu ka bibi ho. Okay. Was it the one you bone da? Ana enya sa. Ontobo. Me da se. Ba wan kasa ni omo adwaman da o. Na me bo. Na da adwaman ne bone. O se. Adwaman ka bone ho. Na ada bone e ka ho. Okwachi oba adwaman. Enti ka sa time na ye okay anko be mo masi na bo ma na ku. Enya wa na wo ka se ye kwachi oba adwaman fo. Na me kan se na ye okay a. Ni on bo adwaman da ye to bo mo no. Ana me bo a. Twaso. Eti awon fe. The a woman say awade me sofu bie first no Bible yesu enwie first no sa de we na mente ase but mesua Bible na du ba bi se ehun se o wale mi no o to wo usika wasom dwo na akọ wade mi no ana me nsa me mu ni bone but e bia wo da sen ni room ada wo bi mantwea wo se me kọ wale mi no eno de me sofu Kumchacha me no nya adwe on so dabi but who say quotation asoli bia eta digina so to say Assemblies of God Pentecost CAC I want digina so e wo 1 Timothy 3:1 any 1 Timothy 3:12 Paul kan wo ho say sofo wale baako 12 no wo say asafo masomfo monye eyele baako na Paul no e kan wo say e ono na dwenkyele emfra wurade sabe meti wei maame ahofe Prophet Kumchacha o mama advice ya me pa obefa me pa o mfa eti ano na Paul na advice eti no quotation bi e kire say chenchena wale baako na wale mienu e bone na me case so say won say awale baako na wo ho no eno de Pentecost Assemblies of God CAC ni nsole na fa sa wo ye Pentecost no enu kwan so wale mienu Assemblies of God, they knew answer wale me no. But the same Paul na kan 1 Corinthians chapter 14:34 e say, ye do aso dem ma ye ma emu onwa no aso le dem. Ma ye me nkasa. Ba ko Pentecost aso dem ma preach. E ma to nyom, u preach awakasa. O to nyom awakasa. CAC e ma preach, u preach awakasa, o to nyom awakasa. Sa ma ye me preach nkasa no. E what the won the year adwuma. E what the asafo na fa say enye hwe e ye Paul na kan by baby Apollo na so say e ye madwen wale baako eno de won say eno de e ye Paul na kan polygamy chinchina etwan sa de America wo batem ase a na metie wa say ma ye me nkasa eti ye kwa so dem na oba preach to nyoma 1 Corinthians 14:34 35 36 e ba Paul say nye e ye bone e ye du aso dem ma mu onwa no eno de ye obi sa Pentecost asofo a won be ka say eno de ye Paul e choro koma Corinthian fo e na Corinthian fo no choro koma won eno de ye won de ye adwuma but Paul enti wuti we oyire kwobo adwaman
why am from so ba wo boy adwama from so ni ho I didn't be my boy. Oh, I ask question. What's your wala? I am my me no tie wo your ba. Me say, o yire fa wa tia. Let me nyi adwama no ntonte. O yire fa wa tia. Why bone? Na wo fa na tia, why bone ana? Me pa cho ye ya ma na wo kurom a. Wo Ghana be ma na wale wo ba. Oko oman bi so a. Oba na wale be ba. South Africa crab. Thank you. Eti me ma be wale wo. Eti enyo na wale me. Eti me enti oba ni hu kwan so obeba obefa ni kunu ati ba obema de kwan da ho be ma de wo me say me nka se fa wo yilachi o but de wo me say wo no wo sipi sa me wale mi no me wale me nsa na wo sika wo dwapade a ene ye wale mi no preko won se we anwofewe asofo bebre ani mpanifo bebre kondam awade mi no da binya ware no mienu no na me ka se Bema efa ne yire chia. Eye from so na oba so fa okofa girl. Na oba so a etwempena woni kuna chia from so ho ana. Ni na ye bone. But o wale mi no di a enye bone. Eti na me kan si so say asofo bebre kondama wade mi no. Me ebi a sofo me wale mi no awale mi no nya me yele ba akopɛ. Ba se sofo no se awale mi no ye bone no. A na yele ba akɔ no. Owo mpranfo 3. Eka na yele ho ewo mpranfo 2 eka na yele ho eti wo CP ena wunya kokuduro wale mienu ne preko ena wuja ase mprantwe a sekaye pacho watema se me ti ase ba wo ye sofo wo se wo wale mienu a eye bone wo wale mi na ye wo kuro mu asofo wo ga ase de se bebre asofo e hwem Ghana hey asofo di ma hwem ewo kurom ha every nkrofo yele wo won doggy style ewo kurom ha ewo ma ware me na me ka kire na asofo adwale e ma wo kurom wa ebo ebi pada e de wo yele fa bi nufu ho ne wo wa ya se de se bebre kwa eti sofo de wo ye e na ade wale mienu a e na wo ji asebe nkwase asem na asekaye we you can be ka say you totally badass you say is totally badass. What's it? Kenya. Lava, I've been trying home, na let na ye ni. Me foundation na me headache. Badass no. What's it? Badass. Ya hwe. JB, letter no ho, kan me enko. Okay. So letter we na obidia base yendi hu nkomo na yenkyere yadwene emfa ho. Sene beya ono susu betumi atunifu yie pa na okire mu a ose I mean kind of brofo no wa church mu twi dear Nanaya, I never thought I would find myself writing to you but here I am stuck in a situation that I never imagined could happen to me. It feels I am spiraling down in a pit and I don't even know how to climb out. I need your advice and I need it fast. Let me take you back to the beginning. His name is Pastor Daniel. Yes, my pastor. What started as a spiritual connection quickly turned into something more. I fell for him. I fell for him hard, and before I knew it, we were into full-fledged relationship. He was everything. My guide, my lover, my confidant. At least that was what I thought. We were good for a while until things started to change. I began to notice some little difference. Daniel was pulling away emotionally and sexually. This man, who once worshipped my body like it was a temple, suddenly became cold and distinct. He even stopped going down to me, claiming that it was a sin. It was a sin that he used his mouth to preach. He said he could not even mix the holy with the unholy. It felt like a slap in my face. I couldn't help it but wondered. I wonder there was something else. I was also losing another. Okay, my man started free hand. Yes,
Was I losing him to another woman? That was a question. My suspicion boiled over, and we had fights. It was ugly, and we decided to take a break. 2 months of silence, 2 months of pain. When we reconciled, I thought things would be different. I wanted to believe that we could fix it. Daniel had gotten another woman pregnant. He told me with tears in his eyes, begging for my forgiveness. And like the fool I was, I stayed. I loved him, even though deep down I knew this was a red flag. I thought he could change. That we would move past it, but was never did. Okay. Lately, things got worse. He's frustrated, always complaining about his baby mama, and I can't take it anymore. I am 29, Nanaya, and I deserve a man who doesn't come with all these baggage. That's when I met Kofi, a politician. Despite the public perception, he has been nothing but kind to me. His wife passed away 2 years ago and has no children. Kofi wants to marry me, and for once, I feel like I can have a clean slate. Kofi has even met my family. My mother was skeptical at first. She doesn't trust politicians, but she's coming around. I was finally ready to let the pastor go, Pastor Daniel, to go off Pastor Daniel and start my life anew. But the pastor, he turned into a monster. When I look at Kofi, when I told him about Kofi, something inside him snapped. He's been calling me non-stop, threatening to kill himself if I marry Kofi. He says I will ruin the wedding, and that he will confront Kofi in front of everyone. He even cried on the phone, claiming I am leading him into hell, that he can't focus on his calling because of me. He's falling apart, and I don't know what to do. But Anaya, that's not the worst part. Daniel is threatening to release nude pictures and videos of me, intimate moments we shared when I trusted him completely. He promised me he's deleted them long ago, but now he's using them as a weapon. He sent me snippets, and I'm horrified. My face is clear in every single shot. If he leaks them, I will be ruined. My reputation, my future, it all goes up. It goes up in a flame. I am terrified. I am stuck in the nightmare, and I don't see a way out. I want to marry Kofi. I want to move on, but Pastor Daniels won't let me go. Every day, I'm living in the fear of what he might do. He says he can't lose me, but I can't lose myself for him either. I am scared that if I push so hard, he will destroy everything I've worked for. But if I say, I will lose the chance to be happy, to be free. So what should I do? How do I navigate this without losing everyone? Please help me before it is too late. Right, Tenti, ne letter or the by any Prophet Kumchacha letter in United said no near Branty be or no. I don't know. Oh, Debbie, una was okay, we are meant a tree program to for a tree. So for say, Naka won't tell him coin ya then. Aye, Prophet Tintin way. Yeah, then Chigumit. Many are by young coin. Now, I say, on this soft be a night. Soften, in fact, no, and soften, not an infant plan.
na didi mu a meba na mpratwe ko ba mu na mpratwe na no odin du ba bi na afi sofo twetwe ne ho kakra se ntokwa nketenkete bi na sofo otum sa no bomski tafre bomski bi oye bi du ba bi na se sofo mpese obeye wo se odena no preaching ti won fa na no nya no tafre bomski ani ade a enti wo se no ase oba bi eje sofo aboso because oba pay sofo pa na ni beje no a o wo feeling ni mu odu afi wo mu a na omo ko ntokwa na omo se ne omo ntwe omo ho kakra ti womo ejai ye ba busumi mienu na omo san ka bom enu mu wo no hu se sofo no obi kra kwanyem ama osofo ne kasa e mo de che no e ma wawo ho ha na oka oba na one na wo no ho nsam kire ne ade ba otum se na omo guso wo ho nkakra ba na nse da ntse first no enti emu e na osi abrante efofra a oye politician odi kofi na ohwe kofi se dia na na mo tuo ne na ifa de du ba bi da ne ma me kra fo se no omo a ye politics ne de but abrante ni suban ye na ohye ne boso obeware no enti wo hu se no odi pastor na chi pastor dan na chi a wa hwe na de pa behwere no enti wo pese wo ware kofi na se one pastor Daniel no wo ho no wo mo ye mo ne ma wo twetwa bi ase no mo twa videos ene pictures na de enti sofo no o ka kire ne se wo nya obi foforo no pese wo movie wo kra wo ne obi awo enti ko wanim na mso me nko banim no sofo ne so wonte ne ho ase nipa anka on pe no obi abepe na do no ma opese o ware ne de ene o ma ne nko na oya o videos ne pictures wa wayi ne ho a o de beba monte so nti akwaya na dadwene won to akofidie so no won ware no ana se wonyai kofi etri di no wontra Daniel no ho saa so for Daniel no ho saa because of videos ne pictures e wo ho no ne atete na sam nyina ni wonya nden the assessor way and say we in your friend of blackmail. Aye. It's say or person blackmailing no. Now or yeah you bet to be on report to my police. Oba ne fan kwaba police. Yes. Say no nipa no oba ware no foforo no oba dey akire mu akire. Dabi o say no soft one person or this videos no. Any pictures never out. Sir. It's only kind report to my police first. Say we threat will be kura na unku na. You to me ekoba amane. Me akoshe no. Thank you. It would dey won fa eno nko. Because say we dey no ko na bibi ampa wo sofo ni phone so a. Wa record a. E bi wo so. Oh yeah, no clear. Thank you. Kase we delete board na. Eti eno no ebebo sofo ni hu. Ema police ba mu a ade bi opese wo ye bia no ontumi nye biem. Ena number 2, ewi ase obi eni wa ewo so gu nanum a ompe. Ena obi eni wo no ma won pa asomdwe. Sofo na ema na asomdwe. Na sofo na tete no. Na sofo na ema na nje. Na sofo ni sika fam ni ade yakora mo wantumi mfiri wo ma na nyame adom ni wakosia be makama bia o ma na somdwe sofo no kra kwa wo nchen fa ho awo mo na wo ma na onipa ne ma na somdwe na wonya no enani je na wonipa ne hwe ne kama eso ode sofo ne to stand by wonya sofo na no de wonya no foforo no on kire ne mu de asi ene ehunehunu asofo no di hunehunu na on kan kire no on mo na mane Pacho, say sofo ne de edi kan na yem pranche. Empratwe. Thank you. Obi a won pass. Etu obetumi de wo no obetumi aka akele no. Say no sofo si message twempra. Ah, na o matwetwa videos ni ade e wo ho a eto dabi once eto da bi a. Ya wade bi on na se wo hia wo bi. I saw ba wa wo mami no. Na wa koshi yo Prophet Kumchacha na me pesa me wale wo se mini ba. Na eye mi sister ma. Sabe ye ko nanim ana me hu se o ma one time etu bi ja wade yes eti nukure bi a ewo bibia mu no hia wo bi a wo do na ma ni hu enti da ni so eno ye ne pass no no ne de ono woni pass na ma de ya mo se dabi eno ye ne pass won se eyade a sabio anka threatening mem say u video me show u picture me show a ke nkura de ke hia say bi akosia obe ma fofra o bona mane wo enema bi ube ma bi ane na bibi ke hu hia but won say threat abam pictures bebam videos bebam e bi ane leaky na ba bonten eti o mani hu enu nye bone o mani hu enye bone
na baby officer wakɔ na wɔyɛ na somdwe no ɔmɔmɔde no ntena hɔ once a wi ase awon fɛwɛ fufu aba wo mu no enumonyam wo mu kye anwa mo o say fufuo a aba wo mu no enumonyam wo mu kye anwa mo sedent obi se favorite ni anwa mo ai but what this idea to ho ne kosu me da se eno yo kakra ka ho me da se eno yo kom bi fata to kakra eno yo no ne de but one say me tiwe me ya asantini ya achimuni achimuni ni asantini ani fufu a wo so wabu wada woni di thank you enti no fufu aba wo mu no ba bi a wo a wonya wasomdwe no eye better asin ba bi a wonni asomdwe and yes any baby a wo so obi kura se no openo odo no na ho oni sofo no mu in fact na nya sofo ne meba relationship na ekofa asa de ba so ba se sofo no so ba du ba bi na esesanye sa akra nka na twana ni ahwe ko yesu bambe eno na basis for our rejaye na obi a esesa na oye waye womanizer obe de anya asomdwe unya asomdwe eti wodu baabi na ho beboa wa we kura de won wale o emprantwe kura de te say politics emprantwe te say politics bibia tumi si utumi jai join foforo utumi jai eti bibia tumi si eti me de advice ya me de be man ne say okọ nanim onko na emom no on report ma police on ma be ma foforo na wahia no ehu di akoso wo ne sofo ne ntam na emwa no eye better e be na be dinadi nka sofo de nka okra de adwaman de enisa ogbo bi but one of the issues I get no cry reason ya o kan ya me yam hye me say o say na first na sofo no eta free ho na afide okoba na also to me fa na no nyesa eno ne ha oba no eno kra de ka eye ne yela kanya bone ndie sa de ne de fine o say fine papa we have him free ho ene ka ne to so me na good part no be ma unya de ne free no ba da bi me ya ba good ya kwon de o hye wa Unya ba. Dabi enu de. Dabi so osenya na ntabi ka ho a. Aya wo yele. So for you preach. Or the preach Bible e de kan e de. Dabi enu de onya asem kwase akeka no me pa na chewo. Sabi. Ya no na ye di preach no. Sabi udi preach a na wo ye wo yela. Won say my kase wo ye wo yela. Yes. Me sa de enu de enye wo ba bia so wo behia no na wo di uti kwahye wo eye wo yele no ye okun a wan se edu ba bia mema no se ma no so ye de ye ma ye ai ye wo be so wani han ti se China ni okotu galam se na wo de ye wo de sa na wo de oba na ka uti hyewa eno eye fine se me ko preach eno nko ade ya da no me kan wo ba bi obi se Prophet Kumchacha me ye sofo na ma no me de kensen pa na me de ma no me de ka koke me de manu ka wi eno de ye good o eye unyo oba we ye neat kama and odi ne hu ni kama pa me nua ba et say they would do heaven sa me na me ka chelo sa me na me ka chelo e ma won tan yale da bia wa ahoden oba o ye neat oba o ye neat no wo ya wo be ma no na hwe sofo se wo be ma no e ma wonya ahoden da bia wonya mora e ma wan kasa wo hu sisi wo so eye good pa o mini aba eye good pa e de to onya sansam ke kan dabi me dia me yele no kra dia me sad metumi ya ma wa be 40 minutes hey saying dabi saying na Prophet Kumchacha me yele no wa dabi so mama kwa ma nipa mienu bi mrem ne ye mpa we check na ya 3 minutes nti o person ka bia 0556692445 0556692445 brem tew na ye mpa ye mra so aye be pon brem tew na ye mpa ma cha na pay ho de me no nya adwuma 0556692445 tew ntempa na ye nkɔ na metamo so ya me sure so ma cha na pay hello. Good morning. Apoma. Me ado me hoye. Lower volume na kakari. So kan me ni adwene pa. Saden. Na ubenya se ya kwa uti ahye ho na wo.
kyerɛ drama SM kwa 055 Any the so any the so any do 05566924445 Archbishop Moabe kona ni tisha ho sɔfo MP Moabe kona ni tisha sa macha na pay na me jo so na pom today nyame adome ho ye na wo so e e fra say me so no ye pa me de Ebenezer me kasa wakaso yenko na ya ma tofu na kana ye no kure den say oba na nka no kure no nche be ma no say ni say dia tofu kan obi ani wa oni pass ento no say dia say bibi say NC ye na say oba no catch be ma na dia na nka baka school hu nya so baka ba so bibi say na NC so wale be ma na e betumi aye threat on life and so kan quality na be ma ko betumi find protection bi ama oba no say e be ya bibi ani a be ma so betumi adi akira ama be ma tofo no kura we jai dia oye no nti oba no nka no kura nkire papa no na on tu aso to dem da so fu Kumchacha me da se me fa last call ade aso so on ka no kura to ne bia me ma no so no kura bi wo ho kan na abo nanum na say wan hwa no wadwane agya no ma cha na pay na oba onye virgin dey okọ hello good morning one last caller okay fami ma ka so yenko bajo kajo so fu se nyame shira no nyame shira so Kumchacha ho nyame shira na ade na nyame shira ni because on say asem o kan nya so on say on like on committee ask be send a question na ask be an ko be to papa but practice every on so o chiri o kan ase no nim ne o ka ha de o kan o ti ase no nim so o ti ase nim na say ono yo so for o ko pe awale o ko cancel won ho awale ne be tintim e be gina enye de the Bible be bram so na afi wo ho kire wo so de bram so awale ko be wale na ko wale ne gina ko so Kumchacha ho ono be ma wale na gina enye yo ba ka se enye yi ka se ye so amen try we no yo suffer we ne fa no suffer mo odase why odase pa suffer anti ye de see o usho no so de wo so nkomo ede usho no so de enti ya meta abesra bra besra ni eni nkomo ati me da se na oba ya sori kwesi ala de ampa cho ye be ye wo malam last stop udu malam last stop me kom dan ne so ni na chi pe bosofu Kumchacha din asole no wo malam last stop me kom dan na chi ya welcome wo malam last stop na chi wa na asole no wo ti wobetumi afa me number na ya na wafre ena ya na wadawro ma ye de number ne tudwa me dan ka ne me be school fees na ya ka ho mesro edoso open counseling na ware mu counseling Bible mu preaching na ba so ne afore ya ne bia on say eja ha de me fee oni anso anti bi ni Mr. Amani na ma me credit on say de bia amba radio ni TV a menye advert bi ampe eno ano no anti o pe ka wobetumi afre me ete say bia obi pe we campaign Uber boot we campaign o frɛ me a me no be kasa na ye din komo na ya pe bi ama it we ya driver ni na pe we campaign na wa frɛ me ene bia o person o drive o bi nso a o frɛ buruchira ba na o ya driver what you frɛ me eno ano no one fa no man antu jo ya mre 0542 51 another 51 28 0542 51 another 51 28 o friend na ma 0244 42 33 15 0244 42 33 15 o friend osofu Kumchacha me no be kasa ene bi a ope obi ne natena ya frɛ me ope obi ne natena o frɛ akontu ma bo frɛ buruchara ba sa woni ne betena bo so me ensa enan na wotu ya wo ka ya frɛ me but wo ye kromfo a emfrɛ me wo ye kromfo Prophet Kumchacha na wate nka no Onua 95.1 FM. Yeah, Junimo.